ni sambulu binaka sai ko ongo na Vakaleleka ni no andai tukutuku na mbungi endindai ena biende ti ko na kena na ado mai ne karuni wasi ni dhula ni mate na COVID-19 mai na COVAX facility atiko na panu nui na matambosi ke burubura ena buni kena ado mai ena moni bulongo ia esana siangani rawa go membale tetiko ngai sona mbole kasotabe na ngaune mbulikina na woni mate ongo adingo mina isebu ni dhula ena bula saoti oira keder sa dhula oti ena buguni mate ongo na COVID-19 esa marroiti ko ne karuni non ridula merna dhula ni oti e bula tolu wandi tana tikinongo na minista ni bula buni wai ifiremi onge na beti kina FBC News sala muritinga na kena sa sasanga tiko na ministry mena banga tagi keder na dhula e pagaruta ki mai sibe ni 5 sabulong dol na nuanua er sabola doti meradule ni ena dhulongo tukuno linda tambuya na leo ni songo pa politiki na sodelpa ni nagai tukuna ngauna na non na tiko ni songo ngo se na non na ngole kinando tal ni songo wakandi tako tambuya ni sa afta nga mai buana kerkere ena non na beto mani kini songo pa tututa ki ni siti ben rambuka ia etukuna ni sangatali manda ni sebital no ke rambuka ia tukuno rambuka ni sanga ni bia pakatadana na nona takatako tambuya ena bugu ni songo na sodelpa kinang gito ena ngandreba na Fijian rua erauta ni $5 milion ena ikatolu sangabuli chulai kamena gai pakandi tegi kina pakandua na nona na pakitabi ena sotsota ni Super Rugby na sasasangti ko kina ena ngaunongo na matambose ni rugby unioni ena nonta punua ena kena sotabi na sasangongo ngo ese tigi ni sasanga makau mai ni matambose ena buku ni kena pakabutukana taki na tatandra ngo maidha bekiri na Vakaleleka ni noande tukutuku na kena ikuri erano na sama na steseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni vakadhingu naka